Society of India, South Branch Lunglei. Larong pui tak mai ninon pea. An chunga kan lom em ani. Ichuan tuna chuan kan Chief Organiser Ukelarin puya. Award Committee Chief Organiser kan kobanga hi konon ngai lovin kan Secretary Pularin moy punte alo ding chuak le ngalang zanina hian lom thu soi ani maya kan thu soi thei tur chu Vulmawi Award sem program alo ka zong te chunga lom thu ka soya kan khuallian main sponsor ni bok puvi malsom tluanga chunga lom thu ka soi boka tin hun ser min man sak tu chan mari pastor bial pro pastor David Silan lalun ki machunga lom thu ka soya tin awat min sem sak tur kan som te in hun lutak se ngai lo kalawangin lom thu ka hil cheu ani tin awat sem na tel tura kan som zong te chunga lom thu kan soi boka awat min sponsor sak tu pute EEPWD SR lalram thanga DZ donate tu pu ar lalun thara pi rozi bazar veng lunglei pu PC lalram ha ka selhun pumal soma murei chan mari DRDO pima veni Sena aluminium and steel nei tu Sena ramthar leitlang consultancy farm nei tu LB chunga EEPHE poropuya Max online shopping venglai nei tu sang te a zo nuai puwal puya EEPNE rema theiriat pe ka khiang te chunga lom thu ka soya ato pera chuan award trophy min sponsor sak tu zong chunga lom thu ka soya in sponsor po ni lo tran puina min petu pi rin pui kan minister pulal ram liana papuya MLA Reven Dr. H Killuaya pu si zairem thanga principal lunglei government college le lalrem ruata sailo theria te chunga lom thu ka soya zanina awat semna local zong te chunga in zawa in lom thu ka soye ka lome puvi malsom tluanga HPC Vice Chairman kan khwal som tak te kan special invitees te in kan nominees te le pui voina jina lo chim tu zong te Vulmawi Award Organizing Committee mingin chipai kan buk masa chuni hey Vulmawi Award hi lungle chuan award chun khania a hluem MLA tlang pui tan ngat pheichon a hlu ni ti kha kan soilang le dowa tun tum hi Vulmawi Award hi voi kwa kan semna tur alo ni ta a kum sang ni pasari le sang ni pariat kha lunglei district pum huapin kan sema kum sang ni soma tangin kum khadana Mizoram pum huapin kan sem chun zama amaro chu covid ripui wang khan kum khat kha han khai lak leka pui kan te le mai ni what category hi kum tanga kan nei thin te kan pai om boka tin kum tanga kan nei ngai lo te tun chuma hian kan tel tre boka tuna hian category som ni paruk atrangi ni wat kan sem dona kan nei tam tumper ani nge ani tin hey category tina hian ending na criteria kan siama a category zirin criteria adang veka criteria en chung zelin category tina nomination panga kan siam thuyani ha kan nomination siam te kha kan nominees te kha
social platform sang Insta te Facebook te tin YouTube lama te mi pui vote thei turin kan chhap chuaka mi pui ten an vota kumin phei chu katia vote la thale maya vote nuai nga si nga sang thum zani som thum atlani kum sang ni som ni panga ai khan vote atla nge ta tha ani ti chuan vote musang sang pathum organizing ten uluk takin athira chung zing tang chuan ewardi tur thang chuakani chawang chu kan ewat hi affair tok tur kan nga ya tin kan soi mai hau lo tur chu tumriat kan sem to hian pusilal zar moi hian ewat atong nim bera musician of the year ti te best song composer ti te song of the year ate alo la nual to bok ani tin pensibil thanglen hian tum thum azonin best female artist gospel award thi alo la to bok ani ori lonan khati song kha atoite in report tlang pui kan penga tin organizing committee members te himi som pali tunchuma hen kan oma in melria tina kan nei zui nga langa khungoi takin kan lama piang stage hen kan loading chok zelanga chuan kan photographer te kha lo in ready sela kan din chua nuwa helaya kha min lak sak donia chumi kan lak zo chuan helaya ka hun man chu kan ti top doni ole kan chief organizer puke larin puya hoi takin stage la so se kan chairman pujoni zoram thanga hi adam lova zina hilai ro aten theilo hi poi kan ti hle ani vice chairman pani kan ya pulal du oman nam tele puel ti zo sanga khoi takin stage secretary rin moi punte ke ma kan ya assistant secretary sil ruat puya hel ma hin ome members te khang kan lo nga thlang chimo bularam len la pa puya ani hi aron kal lo ninga sia mla ni ya an boi se kan sia ke silaram thuna kut beng lo lom se lang pui den lal suai tluang a chang te flel rem ruata Jenny vanal ruati lal rem ruati khiang te lal ram luni cho te heti song hi kan ni a link sorry bi lal mal som kimi hello the ki pa lo hello tin ni ha ngem bi mal som kimi hello thing lo mi kan kha kan langa kha kan lak zwa helai ka hun man kan top to ni le ka pukelarin puya kan chief organizer le kan secretary pularin moi punte ne na tangin Vulmawi Award chungchang hriat tur poimo tak tak te kan sia an chunga lom thu kan soya Vulmawi Award dam reng ro se ti chuan tuna chuan kan khuallian thusoi kan ngai thanga pu vi mal som tluanga khuallian hi kan nei khat viewing ka sia kumin hi kan nei ani hi
chu wang chuan amalum nan kan zawa in kuti lo beng ang u tuna lo ko ro se kan hun min kai ruai tu le Vulmawi Award Organizing Committee member zong te tin abik takin LMC chairman pulal zui thangate tin award dong tur zong te le Vulmawi Award le concert ti hlotling tura pui rong kal zong te chi bai thambi kan buk ma sa cheu ni kan ngai thak tong khan le kan hria tangin Vulmawi editor le nei tu ni bok pukel lorin puyan kum sang ni pasari akhan bulalo trana har san tam takara ke penin voini hi kan thleng chhota nia sang ni pasari le sang ni pariat kha lunglei bilta na ti nia sang ni soma tangin kum khatana chingkha kan ngai thlatwa kan han soinon le du shima Mizoram pum huwa pa award hisem tran alonita ani Dichuan Vulmawi Award chuan ma son chhoze lin category sang te ati belze la tun tu ma po hian category sang kan la hriat ngai lo te award dong turten oma kan hu bel bok ani Mizoram pum huwa pa hian award langsar zual pathum oma lil te award te Chazual Award te le zanina kan man mek Vulmawi Award te hini chung zinga chuan kan hria tangin Vulmawi Award hi category sang zoram mi puite min huap zo berani ti hi ikan han puang du shim ani kan hria tangin Vulmawi Award hi atirte trangin High Power Committee lunglein main sponsorship alakalpui chhozela voini thlengin alakalpui ania keini High Power Committee chuan kan ngai hlu hle a lunglei mi pui leitlang mi pui le zoram mi pui ina ngai hlu satin kan ngai hluwa Vulmawi Award buat saitu te an kalenzel tura High Power Committee ayo point du sakna kan han hlan pokani tin kan han soitel du poka chu he Vulmawi Award hian mitam tak alo fuin chona te alo peto thina he award zanina dong tur he ka thu soi zo ke ma nge poina ka pek tur special award dong tur lian zual changte nge po hi sang ni somni pania loman he Vulmawi Award adon atang khan nasatakin chona min pe a ka football zin konga fuina nasatak min pe ani atia he Vulmawi Award hian mitam tak ala fuizel donani ZPM sarkar chuan thalai te talent nei te thil ti tak mi taima te angai poimo hle a kan hria tangin music ani mo sports ani mo kong rangin thalai te le mi puite dom kana turin ruam han na sarkar chuan kalpuya tin chu changa ni lova eizon na ngel nget kan nei theina turten e mani tuina zone kan line thewa eizon na ngel nget kan nei theina turin hand holding policy te po aruam man ani heng te zaneron kal khom te le ka thalai puiten atam theyang perin chhor turin le ngai ven turin kan han cha bok chewani ato pera ka soi du chu zanina Vulmawi Award dong tu zong te kan thin lung tak zetin mi pui te hian kan lom pui chewin kan hria a khani chin kha kan ngai thla to vote social media kal tlanga vote thei a te po vote tam tak atla a kan ngai hlu chewa ke nge po hian ka ngai hlu tak seta kan chuang chew ni ti ka soi duwa he Vulmawi Award kal tlang hian nangmania malam hunzel tura chona na satak le fuina te le midang te ta na
mal som na le fui na in pek chua zel theina turin du sak na sang ber in kal le zel tura ka hlan tel bok cheu ni kalome Kanemele zaum tak High Powered Committee Vice Chairman ni bok pu vi malsom tluanga chunga kan lom em a lom thu soye chuan ei tu na tang chuan kan host kuta kan hun man dan tur zong zong kan da tonga annin tu na tang hian min lo kai choi toro se kalome